megalayapost.news. UMLA Gomroy Constituency uba daman bait lamari haringat kejingan dan lang ki officer katanat PWD mentagasngi kelale menjurib ya kejing penteri ya kesrok kaba sau kilometer ya kaba la penteri hagi sinong repair ki bahap ha Umroy Constituency bat kabala yo ya kejing mang tingka kabala kot syakan rib ho klor tam dingba jong kati gasngi uba daman bait lamari MLA Gomroy haringat kejingan dan lang uba di lalu executive engineer katanat PWD Umsning division USDO ka PWD Bhairembong lembat kibai de ki office sarkar haba kren chikilap thai bor ba daman bait lamari ulong ba katei ke jingle jurep jungu ya kisrok tiba la penyo syakisnam repair ka Umroy Constituency kata nadu kathan Bhairembong ter syakathan umket bat shado kathan maupsen palong bantip bahado katno la ya ke jing pentri ya ketik kisrok kanang bakendep kloy bat ru bakan long sisa ka ba jing mentoi ya kipai ba nong snong Di Emily, manpai dia jungkai yang ni waktu si Umroy. Kemudian itu pun ke kamu kepala kelayan baik. Regional stop tu orang melakukan pendek entah ada orang ada orang stop enggak pendek orang. Di agak ni step Iwan sini saya konstruksi mau keleng kembali ngilak yo gitu kan sangsuan ke besar kilometer sementara sini milik banjingo ya kami ke 10 kilometer sekisnong kita harus internal ke existing road bagayat penyuan ban legislation mentak nang bagat kam kajam kerja ba dan yo jon kijing duna lele ban petik na ro ba mendere tang ka kin hadrong la air namar ke kam lo gadon namar bagi dan ke ro malas tang pre kidon ke jaka ro ngimpat kata ra tang balong mentak kumba nilai kumta mentak telong kumba nilai ya mentak telong ba katakan no 80% nilai 100% nilai sedang menteri Mauria bat karong ro 40% nilai dep sementara long ke plan ke jongi dari yang ke company bateri dia kena ke surok ro konstruksi long ba ngin pendep baik dia kam Mauria ke kam meteling baki kam civil work ki kenro ki slab drain ki home pipe ta haden ni darang slab patengin nak sembana barok 10 kilometer pat ya karong Ketang kata hai sesuai artat kejingman gadai kemudian kam gani inspection artat bani SDO jong gani ke Bhairembong blok ke bongi badi ini II executive engineer jong ka division Muslim ke bongi ngiyok banyak pelu jumut ban pej hangano ke jakab dan kam ki drain ni ki home pipe kumta ter banyak ke kam sekmat megalayapost.news.